Azul Felaoun, j'espère que vous allez bien. Je suis en retour avec une nouvelle vidéo dont je vais parler sur les meilleurs livres que j'ai lus. اليوم راح نتكلم عن أفضل الروايات اللي قريتهم بدون إطالة. الرواية الأولى اللي هي رواية الدروب الشقة لمولود فرعون أو بيان لي شومان كي مونت دو مولود فرعون. هذه الرواية تتحدث حول قصة حب بين ذهبية المسيحية وعمر المسلم أمام مجتمع لا يؤمن بالاختلاف. Donc ce roman parle sur une histoire d'amour entre Dahvia, la chrétienne, et Amar le musulman face à une société qui accepte pas la différenciation. رواية الكيميائي لبولو كويلو هي رواية تتحدث عن راعي غنم يحلم بشكل متكرر عن بحثه عن الكنز فيقرر البحث عن هذا الكنز ليعيش مغامرة شيقة دخلت فيها خلاص نسيت روحي. Cette histoire parle d'un berger rêve à plusieurs reprises de sa recherche d'un trésor. Alors elle décide de faire cette recherche pour ce trésor, pour se trouver dans une aventure passionnante, etc. الرواية الثالثة اللي هي رواية ابن الفقير. هذه الرواية لمولود فرعون كذلك تتحدث عن حياة الكاتب مولود فرعون والحياة التي يعيشها في المجتمع القبائلي بتقاليده وعاداته إبان الثورة الاستعمارية. Donc ce roman, le fils de pauvre de Mouloud Firaoun parle de la vie de l'écrivain Mouloud Firaoun et la vie, les traditions et la société kabyle à l'époque coloniale française. J'ai aimé vraiment ce roman parce que il parle d'une façon honnête, avec une transparence sur la société kabyle, ses traditions, la façon de vivre, la pauvreté, Tishmli, Tejmath, Fela et beaucoup de choses. C'est pour ça que j'aime vraiment lire pour Mouloud Firaoun parce que je trouve qu'il est honnête dans ses descriptions. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. الرواية الرابعة على ما أظن هي رواية لأنني أحبك لجيوميسو. هذه الرواية في عنوانها يظهر أنها سوف تتكلم عن قصة حب وغرام ورومانسية، لكنها تتكلم وتتحدث عن الجانب النفسي وطرق المعالجة في أسلوب روائي وقصصي شيق. Donc le roman Parce que je t'aime de Misugium. Donc dans son titre, elle semble qu'elle parlera d'une histoire romantique, histoire d'amour, etc. Mais en fait, elle parle des concepts psychologiques. Donc c'est une histoire d'un psycho qui sa fille a été kidnappée devant ses yeux. Alors elle va entrer dans une totale de problèmes psychologiques, sentimentaux et même dans sa vie quotidienne. دونك الرواية الأخيرة اللي راح نتكلم عنها هي رواية شفرة بلال. هذه الرواية تتحدث عن المجتمع، الإيمان والسلوكيات والتعايش فيها. هذه الرواية حبيتها بزاف. علاش؟ لأنها تتكلم حول شخص لا يؤمن، حول شخص تائه في الحياة، في الأخير يجد نفسه في مجتمع يليق به. Donc le code de Bilal, malheureusement j'ai oublié l'écrivain. Donc c'est un roman qui parle de la société, la façon de coexister, la façon de coexister. Il parle aussi sur la foi, le racisme, l'espoir, l'amour et beaucoup de choses. C'est un roman que j'ai aimé parce que je me suis vraiment trouvée moi-même dans ce roman.
دونك لحقت لنهايه الفيديو. حبيت برك نقول لكم باللي الفيديوهات دونك الفيديو الجايين راح ندير مجموعه من القصص الرومانسيه وحدهم، البوليسيه وحدهم وواحد اخرى، وراح نزيد تاني الجزء الثاني لهذا لا فيديو. ما حبيتش برك نكثر الهضره ونكبر لا فيديو. نتمنى تعجبكم. اذا عندكم اقتراحات على الكتب، ولا عندكم اقتراحات على لي بويم ولي اسفرا اكسيتيرا، vous me dites dans les commentaires. je vous aime. تهلاو في روحتكم et beaucoup 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 plus. قعدوا في الدار. باي باي.